BJP Ratchari Song Atumpen election aron karkan pon. Lower Tarapung Sarthi Terang Rongalong, Arlong Chufu Adhoram Adowan Kimi Kang Pupon. Common University Entrance Tech Puthak Lamding Road Case Eatumpen Pherangke Maikang Nipon. Upper Daigrong along AP Chelsea asong along Chipa Ogdun Pen BJP asok boy puthot kang raipon. Kidamtang jang nipo ni phai krihini arni lakhain koirapon ni lip constituency ke parlo Upper Daigrong along Mithang Ratchari asong aphan ningka chithe ka ve penajok AP Chelsea asong along BJP Congress lapen kaprek asong along pen COC AP Chelsea asong along Chipa Ogdun Lapen non kebang GMP kiligalong ake hai jai kathar phak ke ong dung nilif along penta vote pipen pahai pon nang pusi rat aphan chithan chimong pen mai misen pen pachun pon. News Desk Report Public TV Karbi Anglong. रेंगमा कम्युनिटी करने मुझे बोले इच्छा थी निजोर रेंगमा बखाबर अच्छा ठीक है चले जानियो सीधा का जगन्नी रिक्वेस्ट है कि चेंगो BJP सरकार इलिंगों जितेnya लोगा APSLC और देशों लगे जिया regional party चकाशी comparing गाले अगर हम जो सीधी पिया चेंगो APSLC लशी BJP a difference दे या जो थे यो BJP वे यो national party जो हिले यो RSS wing वे यो religious extremists Siwon to themnya Indian constitution against violate tenil de asige tengo religious sapadango Christian Hindu Muslim kacaca religious kacaca kasih lidanya BJP dan RSS ni wingnya alidanga santai jatili kemenya ayen te APSLC different day APSLC your 6 schedule ka tribal unity sango ka chamega jibenya dan tengo 6 schedule karbiang long yang got 6 schedule tribal area hills people geni sinyon te hilay of Karbi Rengma such a difference day they are all tribals sinyon go brotherhood thete jobin hoyo APSLC ka nerelo gong jome leme to platform kamega dong chong gong phai me thala chong te central ki beong gong 6 schedule right se de go si right ni si gong stand form thelom de siganyo te higon election te one parliamentary election ga te ka sar jai ka thaga hi vote lo pyo te gong thorom safeguard thelo gong tribe safeguard thelo nangenyo gong land safeguard thelo nangenyo God loju his safeguard thelo nangenyo ilen to APSLC iga player candidate player GI katha IS retire so lige IS retire officer thesong DC metro city new ka ganga sai DC thesong to ataju atai sao lige neron to tribal new ana dirang ta uplift thamde jaga singon tribal genera platform kammi ga ko peace and harmony jang ga ko hello nangenyo ali hi message lo sin to rank man public at request section tengon rain marker bi platform akamika peace and harmony hi thelonan hi tengo hi platform ga lo joga symbol jo swenga symbol jo sen hi lega ko hi le dekang lego hai the ruling government policy ali the ruling government policy ga beo hi sa logo lo jo false propaganda lo sio APSLC ni ya steering de jo mis propaganda thebinyo ai Jim Hemwe, he lay all she got a special new Sunday rock, Conyon Miss Propaganda. She knew Kate Silo Shin Jongo, Kasabu, she symbol Tashigan, Gonga request a Janu. After that tribal job, a tribal unity and Nerolo Chango request. A message Agumbeo, a special Sigumbeo, Rengmad. Publica request nega encouragement
NDF lagi independen nilip kan kacu kerja dong nabang kuah parti biasa mau tuh parti seledak bang di itu deng bondet bang lihat setame ini abot sudah ador dulu posisi lah lihat sudah cakap itu pokok masuk kalau emosi bisa kan sebenarnya itu 442 selang lagi tu se artikel la number la se bihan la an artikel do la subthan nang linut lo secretary thini thampon jin Karbiang long constitution ke frame cheng mate ka proclaim cheng ke pangdak cheng ke article 1 pen 395 article do ado kawe de 395 articles do lo setame nona bangke amendment pon tang de akenang ji do pon la se present bangke 470 articles do lain lo la se pangrum pet lo he 470 bangke pincong cheng hut ke 395 be nona bangke 470 articles kasi kopi bahala isi bang 442 ko se pu hela so article do ko selang lagi pula so so putha wan na hok la pen ko pisi ki to la bang ke di specifically non ma constitution pur lo tang te 244 pu direct awe la tum lang pami me delo morsing si so ke hai bang di la si rat tum non lo viral lo confusion do ko lo setame 244 sub close 2 busi punai lapen 275 close 1 busi punai la 244 tu bangke scheduled and tribal area busi ke jokpot laken 1949 constitution ke frame hot constitution ke tokoh Dr. B.R. Ambedkar tumsi ke jokpot apia bangke 1969 ningkan hora bangke Meghalaya tumhan break pilo amasi la so provision bangke Karbiang long lapen NC Hilsapan jokpon tukelo 244A bangke nasi hala direct la pu bracket di be polotang te chok chidiat po English le hala grammar le chok si polotang te hala chini de ji mati di la sonda taxi close pohormu la pu bracket close bidun de lake purhit hor gabe lo concentration lake la chok chidiat la si la bang omor sing ti soki haita pakeng ponder sonte mane obe ki mitum tambe nang de ji usine le Karbiang arapan kalko BJP Ratcharia song atumpen election aron karkan pon lason sikidam tang jangmi poni phai kresiar ni BJP song atum election aron karkan code of conduct doko kapita auronandoi aron afrom kerona men pen sarpi maratuma phan BJP farman campaign ivoy Nijang Karbiang long kupli constituency angkang arlo arong along kilu kelo masar pimaratuma phan kachong thoya sonsi thekpon long model code of conduct kedo bomang bongta oronadoi asini from kiron mati kapak langamen pen BJP candidate Amor Singh Tisoa Pharma oronadoi from pen kepalu ia Pharman campaign ivoisi thekpon long lasi labang so putha congress songa himpen lam thichipak langpon News Desk Report Public TV Karbiang long nalo masini tum Congress en pela salama putha ka pudami bangke non India angkang Bharat angkang bangke MP ke liga pornang ke le hot put of conduct lagi elo dasila so por hot ke majo ka bang putame la so kam ke claim hajar scheme ta menon ke claim dia por khalilo pusi putamlo lasi arona teng pen election commissioner tamela tumphan ner nangi aron bisar nang pusi ni tum hin pen ngil lasila BJP atum rawali dar samara tumlo hala angsong hai kamana tum और दारा टेंग टेन दोने के क्लेम कुपिलने सितामे आरोंग लातुम लाइ उरोन दोय कुपिने का फिलापता खतो कबे लाहोय के क्लेम नहीं नॉन के अपर खाली लासी रातुम था नाइ तुम चिपिलुदु नंगने लाहोय के नंग लितुम फा इलेक्शन सेक बांग नंग का पचुपाया लाम पेंसी नंग लितुम फान कैंपेन इलो लासी नॉन लातुम अमे थांग तुम के नॉन के क्लेम नंगी अपर खाली लो लासी के क्लेम नंगी अपर के इलेक्शन हाइदे पे निकाने से पिची लायो मुके पर रारा तुम फान टिपी नंगी नॉन इलेक्शन होके लाहौर में रहो सर तुम के पिडुदु नंगने लापन लाहौर मुके नंगले तुम हकपेट पेंके चाक के दे नहीं आरो तिनता ইয়াৰ সম্পৰ্কে মই বিশেষকৈ ক'ব খুজো যে কাৰণ এইটো অন্যায় হৈছে কাৰণ এতিয়া কোড কণ্ডাক্ট চলি থকা অৱস্থাত তেখেতলোকে এনেকা স্কিম কোনো ধৰণৰ স্কিম দিব নোৱাৰে কাৰণ এইটো কি ক'ব গভৰ্ণমেণ্টৰ এগেইনষ্টত যোৱা নিচিনা হৈছে বা এইটো ডিক্লেয়াৰ কৰিবও নাপায় এইটো কাৰণ এইটো কোড কণ্ডাক্ট চলি আছে বিশেষকৈ সিহঁতে
কাৰ অধিকাৰত কাৰ অৰ্ডাৰত এইটো কৰিছে এইটো সঠিক এটা তদন্ত হ'ব লাগে সেইটোৱে মই কৈ পেলাই সামৰণি মাৰিছোঁ। ऐसा है कि बीजेपी डरी सहमी हुई पार्टी हो गई है और जैसा कि आप लोग भी जानते हैं कि भारत में ये जो पावन पर्व है चुनाव का और आदर्श चुनाव संहिता लागू है, इसमें हम किसी भी प्रकार का प्रलोभन नहीं दे सकते हैं किसी व्यक्ति को। और जो देखा गया है कि महिलाओं से शपथ दिला करके वोट देने के लिए जो है 10,000 का प्रलोभन दिया जा रहा है, गांव-गांव में जो है जा करके अरुणोदय फार्म दिया जा रहा है। और हम उस आपके माध्यम से हम चुनाव आयोग को ये कहना चाहते हैं और अपील करते हैं कि जो लोग भी इसमें जो है संलिप्त है उनका जो है जो कैंडिडेट है उनका नॉमिनेशन रद्द किया जाए और आचार संहिता का जो है पालन किया जाए। इसका दायित्व चुनाव आयोग का है कि वो आचार संहिता का पालन किस आधार पर कराता है और टोटली जो है यहाँ पर फेल हो रहा है सिस्टम। इसलिए मैं आप लोग के माध्यम से फिर एक बार इलेक्शन कमीशन को चुनाव आयोग को ये मैं आग्रह करता हूँ कि ऐसे लोगों को जो है पकड़ा जाए, जेल में डाला जाए और जो भी पार्टी इस कर्म को कर रही है उनके कैंडिडेट का नामांकन जो है निरस्त किया जाए। लोवार तारापुंग सार्थी तेरांग रोंगलों आरलोंग चुहु अधरम अदवान किमी कांग पुपन लासन सिके दामतांग जांगमी पोनी भाई कृहिनियारनी लाखाइं करफोनी लिप कॉन्स्टिट्यूएंसी के पारलो लोवार तारापुंग सार्थी तेरांग रोंगलों आरलोंग चुहु अधरम अदवान किमी कांग पुपन तांगलो आरलोंग चुहु अधरम लापुआन इंगलोंगांग बोंगालोंग सिता आरलोंग चुहु अधरम निम्रोकम आरन चोकलिम लापेन पिंडेंग सम्पत चोकलिम जुतांग जुबात चोकलिम अजोक्सी इंगलोंग आंग बोंग तारापुंग हावारालोंग सितामी आरलोंग चुहु अधरम पिनियारनी आनके दोवान पीदो तांगलो आसामालोंग माते कार्बी आंगलोंगालोंग माते कार्बियातुम धोरम किरिम काप्रेक काप्रेक अधरम दो ओलो कार्बियातुम काप्रेक काप्रेक अधरम किरिम दुन दो ओलो labangso ang bong penta arlong chuhu adhorom ta isi karbiatum adhorom binonglo lapen ingther et adhorom puma thadamsi tarapung hawararat atum sita rimdun pen pinian ke dowan pi ingpu pontanglo bangso dowan along milor methek ke paklarpon kuru polong kiterang kuru pikadom singnar pi atum pensi jo pedap milor paklarpon lo bangso dowan ke cari pon mei phu sing terang kong tun bang har sing teron lapen morte rang atum pensi dowan cari pon lo jak sarhe terang arong bamon po longki terang lapenalang tum arat paduk pensi ipi durga phan karcho hem kangthir sitami kimrang pon gelo lakso hem kangthir pi ben kardom karcho kangthir pupu pusi litum han rat den pangrum sulo lasi lakso hem kangthir impu ponik po lagi litum dak karaji mate terapung adwan caria mepu sing terang halang ni in ben si bangso adwan pangpui phani hin ben apot poniko sakit. Hoy. Hala. Common University Entrance Test puthak lamding road case atum pen pherang ke mai kang nipon jang mi poni phai kresiar ni lamding road case etiri pia sai hemalong pherang ke mai ke phapon bangso pherang ke mai ke phaponang koki kidam tang chikloi jon ni aprang pen karbiang long along ke charli bamari so e jang atum Common University Entrance Test online along amen chithabdun rintilo Lasto puthak karbiang long along ke charli bom ariso e jang atum manghudet jipura pherang ke mai ing niponang koklo puta ning jepon
lapen ilitum ning binang ni 80% pen 90% anki long ji jongsi Common University Entrance Test along amen chithap dunde pusitame admission long dunji puta phirangkia maya long thanpon tangti no nang ton pen karda alam thiki long ponji aphan alang litumalam thipen le arjupon iksina News Desk Report Public TV Karbi Anglong Mai hinpen dalam itu tiri biasa hem along yang mai nanti pak ateng pen strong dun pen ke dua nak kote sama sama itu kabilo cari strong ke strong kadang satu itu kadang ini tu semet itu dah kabilo cari strong tiri yang mai pen itu masuk yang mai follow itu yang mai follow nilong cerah tunji aku jadi beri arvinat propaganda secretary ada sonja itu lah pen aku lang ni bangke office secretary ke secretary committee ada saburong pinu kalau pini jasmena tu kan kerangkai mai kena tu alam ke bangke kapre kadi karbian long arlo jasmet lo chardi risoja tum dalam tang ciklo jon dunia perang pen jasmet kemang prong pen kacini gang tung pen ke jasmet kemang prong pen kapire laso aku thak ni tum jasmet kado we pan ke pacini panse tum jasmet kerangkai mai phalo lake CUET aku thak Common University Entrance Test laso test jasmet tum pacini yang tu nasi CUET bangke kidamtang pinana mikan bangke jasmet la Ministry of Education laso under National Testing Agency atumsi postgraduate PG actually yang deng apan jasmet la yang tu National University along jasmet entrance parman amen kita tapun nongji parman bangsi National Testing Agency dan contact pon lo bangsa contact pon bang si Central University along an bangke jasmet la amen kita tapun je pan college along apan university along bangke entrance ATS pen ni yang job lot si laso pensi bang bong si laso tengsi kita tu man singan YC University long pon bom laso taksi 2022 nikan pen bangke Ministry of Education under National Testing Agency atum kan jasmet la sonal ko apran CUET ke Central University Entrance Test pasiyelo laso kan akibang 2022 kan bangke Common University Entrance Test pasiyelo laso ipole pen akibang ke laso CUET bangke undergraduate UG and deng along asitami kyong tung National University affiliated college atum bangke laso CUET deng lo hala tum ki deng asong kasi State University atum sami non Silchar University ben chenglo kado mila Assam State lo sami deng lo asong kasi Karbiang long kido ana college bangke kyong tung college bangke Silchar University ben pina asila bakso Silchar University per ki deng dundera joine Karbiang long alota pining pen bangke CUET ben si CUET asal lang tega teng si amen thabuna ko si college pen along sitina college sami pandar lo asal teng pen tu ma jlong si jasmet hope lang ka chini je pan itu kirantang jamipo dikai nerke parni di government college principal along dampen itu sigi khanam go alang ni bang khalo je university pen bangke instruction atau mukhan ki bangke 20 to 50% bangke CUET ben sipining bangke amen thapongai kolam se tuman instruction dolo kusian alang ka chini asi ni tum ka chuni kan tum bangke ape hadan tum chuni kan lo ape ni na tuma athengno ben seme tum la college doan pan tum chuni tum ba la lo seme ra bangke Karbiang long ke lage seme long aso tum se seme tiong lo khai so sai ge la pen ga economically ben chenglo ka do we akisum ape lo ka chari aso sa ka tora tum ga do we chini pami nasi Karbiang long arlo ki doan college bangke Silchar University pen affiliated college tum suname da di government college ben chenglo ni tum han jasmet 90% bangke CUET yang taken kandidat kan si admission pinangji busi tumhala sorni samene tum chuni kan lo la pen laso alam thina tum samene tum hin kerangkia chotai men samene tum chuni pan lo las bangso buthan tum jasmet chuni ko alam thi bang pen tum na than lo Karbiang long ke lagi khai so ada papiu ba khai minat jasmet bangke da Karbiang long ke laso exam center bang lo ma vela aposi la bangso exam center jasmet Guwahati long pen chenglo ka do long tin do da klang lo Kalau solong jasmet tiong tung tuma hodak pidung tong tidak ji pusi ma pidung ma sa doi pusi tum ada nasi jasmet bangke difu ma ben long kam golong kamaji lahai lo ma tules long man bangke jasmet bangke
CUT ben bangke 90 CUT ben kandidat ben 90% admission bangke tunai ko sendung tunai ko lo akan aku jasmet alamaso abitan itu kan kepang dah itu mana satu akhirnya memedo isi bangke itu lo cari ada soja nama pasien itu jasmet bangke CUT lake Karbi Anglong arlo non itu le kesemar hamu takali lapen Assam state atum le kesemar hamu takali lapen itu kan jako napa bob jeep hanle ma itu kapachari awarsana bipide jeep hanle kemang takali gato asila bangso ki mi bangela lo jasmet itu non pinang lawe mi atum lo ngachari panla higher secondary undet do de satu kamang hundo je langtum tu lo pa ning hang langtum ngachari langtum ke thega subject ingwa bi po kape subject ingwa pe to sono do asila tum fancy jasmet bangela so CUT bangke jasmet alang tum particular dia subject langtum ning hang subject atum exam tipen also merit things lo tum test so result things ya tum admission ko bolam si paklang asi nile suniri tum bangke pininga bangke da go college pen samay lang tum nang check lo alang tum 80% si tipo busi lang tum pulo samay tum bangke 90% si ha samay lana lang tum reserve do busi samay tum bangke tikhe tum bangke ki untum ana bangke jakong do tum ana bangke abar side tum bangke aso CUT ba exam ban message ban tum ki pilun je phang tum chuni palo ate muning isi bangke la location da 90% admission bangke CUT gal det pen admission kilong je phang tum ni the ave la bangke university ba si batum accept lo posi lake muning silom bangke lake CUT ke dobek na ko pera center da muning lomke da do ko kai po basi la bangso pirang ke mai pen de chuni tu bangke student tum samay CUT bangke exam bangke pilun paminan ko apena ko ni thida do melo kipidun long liato bangke na tu admission long leji pu makari no go college long samay 90% ele ko samay 80% ke da long week posi na tum aso ba kan ni thedo na kasi pinia bangke jasmet bangke na hui me som hini ko lo isi bangke student tum han CUT pidunoi ko ke to chu ato CUT pidun de samay ni bina ni pata ni pat ke chu asi la so kana tum ke tum na so beta pandai pan chuni ko lo kan itu sini tum chuni tum bangke ar bilo chali so me chuni tum bangke moi jama than lo aso CUT bangke jasmet exam center get posi tum gisun ko lo kasi la baso exam center bangke Karbi Anglong various place la kinaso sordim along an bangke aso CUT exam center Vivek Nanji posi Karbi Anglong Thomas Council Japon tum education IM pension block akan Karbi Anglong Thomas Council ninga che thanai akha Dr. Tulran Onghang chief executive member pension block akan college along sami college principal along sami da sami la so apa mungkisi la so itu mungkisi university phage pachini la penetum sami pena masin itu bakso buthai tum center nang wegji po ke hang buthai tum through college principal penetum university phage pachini la pen through executive member education in charge through penetum asam government phage pachini sa bang tum pen asi jasmet pini prangke mai phalam ke bangke la ambe los CUT buthai jasmet la pulo ko namu pro nang nei po buthai tum prangke mai